Samuel kaDavide uSamuel uthunywe inkosi ukuthi ezogcoba uDavid. Uyafika uSamuel kaDavid ufica ubaba uthi baba inkosi ngithumile ithi angizogcoba enye yamadodana akho. Ngithi abafowabo bakaDavide babeba u8 yena owes9 badlula wafika oqala ondlekile emude yikakapani ubona ukuthi ugcoba nomfanele kodwa umoya engcwele wathi ayakusiye lo waphinde wafika omunye edlakele isikhondla khondla kodwa umoya engcwele wathi akusiye wase yabuza uSamuel kubaba baba asephelile yini wathi baba asephelile kodwa kukhona okunye okomfanana okuseyimvini wathi wambizeni kuyaluza wathi wambizeni wathi qhamuka ugcobo labe lithi uye uSamuel wayephethe into ezimbili wayephethe uphondo ephethe amafutha wabe eguqiswa ngophondo uDavide wathola